Tukithina mbere kiri ndiunga ya wenterecia mutuate gicigo bunge kia Igembe North Governor wa AMERU Kiraitu Murungi na ugite agatigira AMERU monde mari na miguna ni makugwata maratathi imao bari ankuruki ATAUGA nteto iria igutambua ati na ugite munini wa Rais RUTO no gacinda giti kia URAIS na kuga Raila Odinga niwe rais wa gatano wa Kenya. Kagitanio kau Kiraitu na ringirite moka morendebe na kuga na umbithiti wongere kuwa ukaria gicigo kiwe no bantu ni bawe more na retie na kuria akari matikareke giti kia gavana kithinjarani iria itimbega Nicholas Chabari enacio ikibinya Nikiatho okiragi kuthite na mbere etaoni ya mutuate na ara angavana Kiraitu Murungi onekanira kithina mbere na kuwata ambaru umono kuthurwo aria kairi kwa mubunge wa Igembe North twe emauka amaore no emaore kinyago ya kithia mbere na kuringa anduramu ati Kiraitu Murungi no akubwira gutwika angavana wa AMERU kwa igita aria mairi hata no thuku hata wengine marafiki wangu na wajua sana, lakini ile hesabu tunafanya inaonyesha yule atashinda hapa ni Mheshimiwa Richard Maoka Maole. Na kama kuna mtu ambaye ako mbele kwa mambo ya security Meru hii si mwingine ni Mheshimiwa Maoka. Siasa si ngavana muntu akeya ikwira winde mwembe ndingira kura ndi mubi mwembe rake ya kiromba akura bukona mwembe oro umbo eta akunenkera mantu yakwenda weta atea te muntu umba weta akwethia burante kwenda kuweta na kanyumo kariko ndene ya Igembe North 2017 Governor Kiraitu ari na kura 11,000 tukuwatanira nende 2022 yokinya 2022 weta atea nende nonto yokinya bila tokwenda turia o akwita wa mutuati nende Igembe North ile chameni hao turenda kugwethia mutuate declaration ya ntubele na baba nge tuweterete buo muntu wetu Raila Odinga na Kiraitu Murungi te sawa sawa nibo kuwatanira tukundikilia baune babo ba tutongere tariki kenda kagitanio gaku baire baba kwi ena manto makuthina mbere na kwira anto oba Igembe North maravonthe bakaya kuthurwa bakathina mbere na kubaruthira ngavana akiuga akaya kuthurwa la kairi akiumagaruka agatigira kila muntu akona ataito ndindi ya munda awake no ntante bakuinyana narare bakuinyana mutuate turenda bamwe barame bete nau tukulithia ng'ombe no tunkuongera rujino rwingi sana. Na hata barabara ya rami tunatengeneza kuma Isiolo kwa Dumuru gwetaga Shiuru Mwanka Mondogashi itakuwa area mzuri na tauni chonde ile area hiyo tumesema pale barabara inapita inawekwa rami na nitaweka maji ili nyinyi muamie upande huo kana tegwa ntubetu ndagira kiuma ngavana ngatiga every person in Meru ina title wote munangatika itudimi murandi yo stima to yo dereta yo 23% dai turi 73% no to stima kia Gwitetera ukinyela enjira nene yeta na ibo kuona ikingi kana tema nkoroki iyogo siasa kinyacha kiendegoro chithira na mbere na kuona ikiringwa andebene atongeria baba kuna wengine wana eneza uongo ikiwa Kiraitu Murungi amesema ati William Ruto atashinda shetani afanye nini only three as emotions. I don't play emotional politics. Mimi nafanya hesabu ya siasa. Nataka kumwambia kwa hilo utafiti tuko nao. President wa Kenya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu atakuwa Raila Amolo Odinga. Okay, akuona muntu awatanete na Ruto. Okay, ana muntu awatanete nao kinyoke okinyokwe pombo kwede ni boka 30 ndanja kana ndipo keberu kiyo kuma Igembe North Beton Class Chabari.